Osi Miki Şusus Uni Koşani İba mi za nas suda kriva Dobro, ne mislim da sam najzaslužniji. Ne bi ovo nikad moglo sad da ne bude ono šablonski izjave, ali stvarno ne bi moglo. Meni više ni u početku je bilo teško, stvarno je bilo na par ljudi, ali Bogu hvala, sad se mnogo više uključilo, mnogo više ljudi dolazi i shvata cijelu ovu stvar. Ovo nije samo priča humanitarna akcija, bitna je svest da se gaji ljudima taj osjećaj pravog pozitivnog nacionalizma, da ne bude ono kako je apostrofirano da su navijači samo neki ultradesničarske strane, snage koje samo hoće da prave probleme i haos po gradu. Znači mi osjećamo stvarno Kosovo i Metohiju kao deo svoje zemlje i trudimo se borimo za njega na najbolji način na koji mislimo da je potrebno. To je humanim radom. Ovo je treći koncert po redu, sigurno da idemo dalje, bit će ih još i eto to je to. Pa ja samo mogu da kažem ono što ti ljudi dole kažu kad mi odemo. Njima je najbitnije da neko dođe da ih posjeti, da popričaju sa nekim. To su oni rekli. Znači ova pomoć sigurno da je potrebna, pogotovo kada su nas zvali da pomognemo. Mi smo već 10 godina aktivni po ovom pitanju, rastemo po tom pitanju i nećemo stati i nadam se da će sve više i više ljudi. Nije bitno što smo mi to samo navijači Crvene zvezde, ja bih volio jednog dana da ovdje dođu i pripadnici drugih navijačkih grupa. Nije ovo samo da smo mi jesmo inicijatori, organizatori, ali ovo je nešto mnogo više u pitanju. Jedini način da se borimo za te ljude je da mislimo na njih i da budemo dole uz njih.